Okushabira abeegi n'abaziire aha kanisa ya Nyamutebi Church of Uganda kwa kw'abeegi Reverend Emmanuel Munyaneza obwakwatanise n'abandi banyadini ebyo nibizira omu bwire aho minisitiri y'obwegyese yakozire enteekateeka ng'okutandika n'ebiro 5 by'okwezi kwa kabiri omwaka 2024 abeegi okwetooroora ihanga batandike okushoma kwabo ab'omwaka 2024. Otherwise ntushabangwa abana boona omu Uganda yona bahuumurukeje kandi abana batakatungire sente ruhanga n'abamanya mwesho mwaka ogwire kanwe yabashomise nangwa naguriye. Professor mwakagira ati ekiro kubasa kushitamisa omwana w'omworo ahamezana n'omwana w'omugiga no kushoma mwena abazire nimbashaba ngu turiye kace konka tushomese abana bitu ahabwo kuba nyencha kare omwana atashomere tayine mugasho munsomo konko shomere nabasa kushitamana n'omwana w'omugiga ahamezemwe. Reverend Emmanuel Munyaneza haro ebyashaba abazire kuratera uwo mwana wono basa kumutwara omu mashomero agaringanire kandi ogwo mwana nawe naija narugayo nabo muntu wo mugasho kandi ekindi ebimukomera abana bakomera mureke kubakomera ebintu birengine ubundi batayika ishomero ubundi bakabaretera bakoze sente kubi bazo mico mibi. Twaza ombaje n'amagara ministries aba nabo baje guzo kwisa emyaka erengere omu 20 omubuhereza ebakozire nebakireho nabanje kubigambaho nkomugumo gukonja kwatiraho ogwo muntu waburisha twezirike tweyongera twega Musa akatandika kwega obwebembezi aine myaka 8 yayega kushaba ntenda kusima board na director wa n'amagara ministries ahabwo kwatiraho ebyobwegyese amashomero bagombekire tubyo mu cyase cyo kugira ngo tukore umurimo gw'ikire omuntu tumukora hurire tusomese umutwe tusomese ngaro twatomutuma tumuteka mu byo byaruhanga rena bwanyuma umuntu ogwe ekeba kurunye ekikendero kitu no kugira ngo abanya Uganda bazo mu kintu cyine kikumanyisa ngo Uganda nebasa kubaho nicyo twizire ngo tubakope amagezi tube nkabo kandi tube partnership nabo tukurakurana. Twaza omuri buhwejo Vicar John Baptist turi no mushoni wayebembere misa aparishi yakashorero yashabikiriza kongera korra hamwe bakwatanise n'abebembezi bantu benda konja kutungora edini ibi n'ibindi yabigamba obabanyihe bekereziyeje babana betongora obakorga omparishi ya Butare umurmogu okuchara munonga abebembezi biherya bikira Maria amana gutwino muri kashorero mugajera ngo nitwe tubase kutunga bakomanda barurengorwe mwebare munonga imwe bari kwera tukayikaha kwepera kanyatsi kandi obwo ndeberwe n'abakuriya cyenshogera batuzoire naitwa bakashororo tukaba kuriya nakaro kuruteka haso bushoborozi nabuhereza Christmas namugira ntiwo kora byona abebembezi abayika mukorogo n'abanyihe bahinda barukushara cake no kubyara emiti ntobembera abantu bamwe no kugira ngo itwe mu government enfumira yitu no kutwara ruzira bajya mwe wiba uzeruzira konka government emine kerezia bajya mutokuza kuza mu biguru mukumizemu numukora umurimo utarukweganda mukama agambero mukisa abo TV West ndisenyomo Gideon na Juliet Chelsea Momoro Voice.